Goret Katushabe omukazi wa Nyakufa nagira ngo ibakarugo mukebiro bibere nyumaho arakoze umusenta yarushebe yakushemererwaho bitu taragarukire ubwo akamanyisa chairman we cyaro nuko abatura kutandika kumuronda okusyo mukasheshekeri izobo yashangwa fire kandi no mutumbi gwe gunagirwa mu cyarra gwashazirweho mutwe hamwe no mukono ati kuyabuzire twe mugakwaza kuro yabura erizo mukasheshe nabwe bimukabaza kuronda nibwe bamubona umutakabura twamubona bamuteme umutwe n'umukono twino busasi haturi kutegateka tukwamacha ababiti ngo twabona abantu babihati tubona baro tuzabuza niba tuyinanwa polisi yamanyisibwa hanshongeji kandi yabasa kushikaho era mato mugambirizi wa polisi muri Kigezi nagira ngo kuchondoza hanshongeji kwatandikire turioni tuchondoza tumanye no hakikozire kandi nebicweka bye hamubire bindi kumanyo baba bishazireho habwenge kandi cyo busasi tukashanga n'umutwe bagushazire bagutwire umukono nabwo bagutemere bagutwire ikirereka abantu abisire munywani witu Michael uraza kushanga bari nk'abafumu ninga hina hibari kugitwara Edi Mugisha chairman we Gombora ya rwa mucucu nagira ngo kikorwa nkeki ticyakabaho go mu cyaro eki konko mwako guhuire okwitana kubire kuryo kwitana uguti wo kubanza litwa babiri bari mu turije kwerwa mu ndijo muntu bamwisire konka we bakaba batamushaziri icyabiri cyango munonga ahito aza korra makuraga twasiga batura bari kutebekanise byo kuzika omberwa mugenzi gasha kwa Job namanya